Tandam chiang na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kanin tlai than na thongni kulali Vaute nikhat Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu zin kan chimding mi tlangtar cheu khat na chu CDF dai humhak nak muram chung tlakhat leng ka dau nak a SSC somnga kwa an tlai na kulathum ni shyamnam an chia Mindat kopi SSC battalion shyamngan in an ka na cha a Ralshrang Panhni Anthi Pakhat Thiam Atwar SSC Ralshrang ni Sitwe Kupi Market Shriaman in Ankacha A Mipi Pasra Anthi I Somthum Leang ni Thiam Antwar Salim Peng A SSC Raltuknak Vanlong Atla Akhal Tu Chu Parachute in Azuang Kumtling Mizapi SSC A Luding Ti Mi Phunglam He Petlai in My Region Council ni Mipi Ralkap A Luding in Somnak Chathan Anchua Malaysia chawza ni anram chung a pungning lo in araklut mi amdang mi vialte anram pyo than di ding in chathan achua ti mi thong le thong pang dang na an raksilai CDF dai humhak nak muram chung thakhat leng ka dau na ka SSC somnga kwa an tlai na hulathum ni hriamnam an chia Chiram Shambun CDF dai CNA le tangti punha ni thakhat leng ka dau na ka SSC Ralshrang somnga kwa kan tlai khi na I hulathum ni hriamnam an chia tia CDF dai ni thongni kulali February kulariat a chathan an chua CDF dai CNA le tangti punha ni thongni kulali January kulariat in February ni khatiang ka dau na kan tua I SSC Ralshrang officer portal in somnga kwa kan tlai na tia an langter January kulariat ka dau na leo a SSC Ralshrang captain pakhat lieutenant pakhat le sergeant pathnital in andi lak nga an tlai na Tupin a February ni sari longpui tlang ka dau na ka SSC Ralshrang lieutenant pakhat le sergeant pathumtal in kulathum ni an hriamnam an chia I CDF dai in minung pakhat ni hliamma atwar SSC Ralshrang saka kha nga buti tang shambun kutang khamaya zanhi somthum thum battalion in battalion commander second colonel Authun major pakhat le captain panhi chu anruak in kancharna I major pakhat le captain pangatal in thaili kan tlai na tia alangter February ni shale kulakhat ka dau nak leo zong a SSC Ralshrang major panhi le captain pathumtal in pasari kan tlai na thongni kulali February ni khat in kulariat tiang ka dau nak chanchung a SSC Ralshrang sin in shamthil tam ngai zong kan lak chi thaikhi mi Ralshrang somga kwalak a tiampu mi pasari na zong kan thobun na I ubadining in kan kalpi na lai tia Chinland Defence Force dai ni chathan an chuami a an langtar chi Mindat kopi SSC battalion shyamngan in anka na cha a Ralshrang Panhni Anthi Pakhat Thiam Atwar Chiram Kol Mindat kopi SSC Ralshrang battalion chu shyamngan in anka na cha a Ralshrang Panhni Anthi midang pakhat ni hliam atwar tia CLDF Mindasin in kanthai February kulasari thongni kulali zanlei swimilam paruk le somli nga tluka SSC Ralshrang khalaya zanhi somsari pali battalion chu CLDF Mindat ni shyamngan leini in anka na tia thai si shyamngan leini in kanka na cha a SSC Ralshrang Panhni Anthi siboi pakhat ni hliam atwar tia CLDF Mindat chung in Twambongwei tu pakhat ni achim February kulasari thongni kulali a SSC Ralshrang khalaya battalion zanhi somsari palini shyamngan anka cha a lekang khwa a tolchung ming hak sia panhi hliaman tuar tia an langter Tamu peng a SSC kutang SNA sakhan chu tolchung shamtlai tangti phunha ni anlak Sagairam Than Tamu Peng Chung A SSC Ralshrang Kutang Shani Nationalities Army SNA Sakhan Chu Tolchung Shamtlai Tangti Punha Ni Ninhi Chung Ankadaw I Anlak Hopin A Shamtil Polzong Anlak Chiko Tia Number Pakhat Military Ni Thonghi Kulali February Kulariat A Thong Anthan Phanti Pengkom Hong Malim Pengle Tamu Ramri A Thazang Somruk Luk Ni Umhun Ankwarna SSC Ralshrang Kutang
SNA Brigade Zaria Somkwa Khat Battalion 2 chu Tamu Pengkom Command Tamu Pengkom Battalion 1 2 Le Kuki National Army Burma Tangtipunhani February kulanga le kularukha lunho in an kadaw I an lakho kadaw nakleo a Special Movement Battalion Fozong ni rabom tu rashampol chu rakholoding in an ratnaklampol an khampiakho na SSC ral sang ni MI2 ral tuknak helicopter in Voni tiang bomathak tia an langter sikhan la kadaw naka SSC ral trang kutang Shani Nationalities Army SNA in Pali an TE Tiampu mi panga an si chupin a M22 Jun khat G3 Jun li lammi bom pakhat kwan fang tam ngai le shamthil dang pol zong an lak chi kho tia number pakhat military ni thongan than mi a an lak tar chi SSC ral strang ni situi khupi market shaman in anka cha a mipi pasha an TE somthum leng ni hliam an tor Rakhai Ramkul situi khupi market chu SSC ral strang ni shaman in anka cha a mipi pasha an TE somthum leng ni hliam an tor tia thei si February kulakwa Zinglei swimilam puriatluk a SSC ral strang ni situi traffic pong kalata tivale Bengal Dali Anito Nakmun a Adir mi tilong chung in Situi Kupi Market Chu Shaman in Anka I Anshing Na So Anzorna Mun Pakhat a Atlasa a Dorang Hak Mi Na Le Tilchok a Tho mi Mipi Pasha an TE Somthum Leng ni Hliaman Tor Tia Thai Si Situi Kupi Chung a Shaman Ka Thong Adai Nak Asawai Chang Na in February Kularia Thok in Shaman Thong Kan Bun Thai Than Tia Kwami Na ni Khatip Media a Anchim Salim peng a SSC raltuk nakvan long atla akhal tu parachute in azuang Magweram Chan Salim peng chung a SSC ral shang raltuk nakvan long pakhat chu leikuang a atla I akang di dia tol chung mi ni khatit a anchim thonghi kulali February kulakwa chu milam leini le somli nga tuk a Salim peng chowung khwa nitlak thanglai mun leikuang chung a SSC ral shang raltuk nakvan long pakhat atla I Khatu chu parachute in azuang khauman atu bantuk in SSC ral strang vanlong atlak ruang a atu hi helicopter tamngai an rakum I palik zong anital vanlong khatu hi minung pakhat long asi vanlong chu akang di tia tol chungmi pakhat ni achim Kumting mizapi SSC a luding ti mi phunglam he petla in my region council ni mipiral kap a luding in somnak chathan an chua SSC ral strang ni kumhairiat in somthum ngakar minau SSC a luding ti mi phunglam an chua mi kong he petla in my region council ni February kularia thongni kulali a utanglai bantuk in chathan an chua Koral strang ni thongni kulali February ni sha a Poram chung pa kumheriat in somthum ngakar le nu kumheriat in kulasari kar simuthang ubare chu fetar asichang chu cha a khupilai minau na cha a ahim ti lo tu chan chu minau na cha a du thimnak lam hi a koral sang sin lu a chun ral mai suang let mai chen tu table long mi mun ma a chia le sham in ral tuktar na se lai mi piral kaplai I narat asun nang matua kho mi rian chung a zalong te in tamle mi phuncha a rian na ton kholai thongni kulali kumchu ral te kum tia mai thak in CDF Hakha Central Council ni minor choma liao asi kandir munzong a ral sang le thazang azor I mi piral kap kan thon choma mi mithu kutong in hu kho asi chucha a hidu thimnak nangai mi chung hin mi piral kap lai a pumpek nalung a uma chun My region council ni lunglom te in kanindon na tia anthan Tamu peng a SSC ral sha chungtal pakhat an matar mi bom alam cha a athi February kulasari thongni kulali sagai ramthan tamu peng a alam chelnak mun in arakir mi SSC ral sha chungtal pakhat chu an matar mi bom alam sual tia thai si bom alam sual mi SSC ral sha chungtal pakhat chu tamu khopi mi pi se in a zawkhan asina in thiam ma tor kholo in February kulariat thongni kulali a athi tia tolchung mi pakhat ni achim February kulasari thongni kulali a tamu khopi
SSC Rang Pisothi le Palikna ni Kuntam Kopong Hun Pakhat a Mizapiral ka PDF ni akan ka swalai ti phang in bomantar mi chu an malila ni anilam than dia thei si Sang Kupi rol chatnak hun in akirmi SSC moto bompo no in anka na hal shampali anthi pasrani fiam antor sagairam than sang Kupi a rol chan in arakirmi SSC na chu bompo no in anka na cha a hal shampali anthi dia sang Kupi BLDF da khoi chung in tombawai tu pakhat ni khatit media a achim Buari kularia jing swimilam pali tukha chauta lei ralam sial na hun in mia pale sakhan lei a arakir mi SSC ral shang thaza somriat thuk tin ai avachan mi SSC na chu an kir lei chang u khupi lu nak pong an phak a bompo no in an rakka na tia thei si bompo no ka dau nak a jamar pakhat arok SSC ral shang pali an thi pashanak tom lo ni hliaman tur tia thei si kadau nak a atel mi shamplai pupon na chu chang Kupi BLDF ta khoile tangti pupon dang na an si tia an langter Mongyale Mimu Kupi a SSC Shaman ka nak in tol chungmi pali nun na aliam sagairam chen Mongyua Mimu Kupi na a SSC ral strang ni an ka mi Shaman ruang a tol chungmi pali anun na aliam tia thei si songni kulali February kulariat zan swimilam pakwat luk a Mongyua peng chausipong miak piral strang battalion zanga pariat ni ikan sukhwa chu kadau nak umlo na in Zalakul Shamman Pol an ka cha a kwami pangani hliamma antor I chuchung a kumhlei ling hak chia nu pakhat chu anun nak aliam tia tolchung mi hnani people spring a anchim chuban tukhiam in thongni kulali February kularia zan a SSC Raustrang ni Mimu Khupi chu ka dau nak umlo na in dupau in Shamman an ka mi ruang a tolchung mi nu pakhat le papanhi nun nak aliam I adang panhi ni hliamma antor somruk Shamman du pau an ka mi kwan chu tolchung mi na in a atla I poke na achua cha a khwami pathum na chu makhatte a anun na aliam tia mimu khwami pakhat ni achim SSC Ralshrang ni Shamman an ka mi ruang a February tha azar khatnak le azar hi nak chu a thanau to khwa le ngyangping khwami papali anun na aliam I minung pakwa nak rom lo ni hliamma antuar tia theichi asi Hawai peng SSC chegei lungho in anka alshang panga anthi shamthil zai mazat anlak buari kularia thonghi kulali zanlai swimela mhaini tuk a tanai tari ramthan Hawai peng kom mame shang khwa shanghai runpong a ummi SSC ralshang chegei lungho in anka cha a alshang panga anthi maithal zun hi le shamnam zai mazat anlak tia BSA chung in trombawai tu pakhatni khatit media a achim Lunho in kan ka na cha a ralshrang panni mithu a anthi tami dang na chu hliamma he heya me chege chung a anlut zan a ralshrang pathum anthi than tia BSA chung in trombangai tu pakhatni achim SSC ralshrang sin in MA3 methazun hi kwan bomper ruk somni bomper ruk 5.561 zanhi pali phone panni anlak chi tia kan thai Shebo Pengkom Battalion 2 Takhoi Commander ni inchung a lunho in nu pakhat aka tha February kularuk thonghi kulali zanlai swimilam pali tuk a sagairam than walat peng Shebo Pengkom Battalion 2 Commander Kopi Soni inchung a lunho in nu pakhat aka tha tia thei si Katha atong mi takhwato khwami yumong le Shebo Pengkom Battalion 2 Takhoi Commander Pisona hi adu mi nungak tlangwal an si I nuni tlangwal dang angai tak ruang a atu bantuk in aka tha hi si Shebo Pengkom Battalion 2 Commander Piso hi NUG kutang ummi battalion pakhat asi cha a NUG ni lainon nakong lam he petla in achung a zaimhan chol changnak an to ri lo tia tol chungmi nga ni anchim Aksya kumting lau mitlaw pakhachu aruak in char asi sagairam chen kale peng tahan khopo angtasa nung hakchia kumli mi pakhat minzo cho atlaw mi chu February kulanga
thong ni kulali a thok in pong kam nei niam le chungkhar hna ni an kul tia thei si chungkhar nei niam le in pa hna ni lungdong lo in nin hi chung kol a si hnu a kumli ngak chia min jin cho chu February kul lo riat thong hi kulali a ruak in an char tia kan thei Malaysia Tauzani anram chung a phungning lo in arak lut mi ramdang mi velte anram kyo than di ding in chathan achua February kulla kwa thongni kullali a Malaysia Tauzani Malaysia ram chung a phungning lo in arak lut mi ramdang mi velte passport asilo a certificate of identification C of ein le sunak ban long ticket na ikan in Mars ni khat thongni kullali in Mars ni somthum le ni khat thongni kullali chung a Immigration Office a dantatnak phaisa zanga ringgit naliam lai in naliam di nu ni hlei chung a Malaysia ram in nan chua kho tia Myanmar Embassy Kuala Lumpur Malaysia ni chathan an chua Malaysia ram a phungning lo in araklut mi Myanmar ram mi ha zong Malaysia chawza ni ri akhia mi ni la chan chung a Myanmar ram nang kir kho nak ding cha a passport angai lo mi pau ni Myanmar Embassy Kuala Lumpur Malaysia a C of I sokho asi e Myanmar mi na si takaw a chun kan inchua pek na lai tia anthan Myanmar mi nga ni consular service kong fiang daw in thainan du a chun Myanmar Embassy WhatsApp no 601125105774 a sakwat ko kan si tia anthan chap Dulo nak lang tarmi Dr. Na chu rian tuan nak hun an kyo than lo si a chun sai khi an se lai dulo nak lang tarmi junior Dr. Na le February kulla kwa thongni kulla li a dulo nak alang tarmi Dr. Na chu rian an lu than lo si a chun kan tlai na lai tia South Korea chawza ni achim kan hu zar chung a junior Dr. mun pali a Punthum boklak chu an rian tuan nak hun an chua tak cha a South Korea CNP operation tuanak a parsat nak tampi a chua tar tia an lang tar Sauzani si boy Dr. Tampi lakthan atim cha a dulo nak an lang tar mi hi asi maikum a chun medical film chong leo mi thongthum in thonga tluk lakthan ding in timlap nak angei tia thei si hi kong he petlai in boy nak a ummi chu Dr. Tampi lakthan ding mi na hi se ai lei a film thiam nak sangai mi an si lo a chun mizo zo khan nak a boy nak chua pi tu an se lai ti an phang tu jing kan Thawngchimnak chu ma vial in kan doctor ri lai lungmali post tha jang akan pe tu nan di lak chung a kan ni lom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ro kan to pek cheu ding in kan in som na